Muntina sopi ulanauti hozo se GMFDI Gospel Ministry for Disabilities India Office Monaconin Ngailut nale kazanau salam kan pive kain hetsah no mutu che ministry in ani ke khosa pin le ake tuk thupi pin kinei Tahsa gama loi la pai nung phatalo Tahsa na chum nei Tibukimlou ho in lhagao damna nei wa Penthah na kichi nei wa ake pa lo ho lung thei lo hon lung thei na le ki pa na di ta pakaya ti huhhingna Penthah na kichi nei the na di wa to gun kinei jing huhhingna kem he pathen lung set na zalin tu komin jong ahung kinin November 16 to 20 ki ka he isi Ngailut Tibukimlou huhhingna kem asagi fei channa ahung kinin isi chun mun tina adia Tahsa Tibukimlou Ngailut ta so pi ho koi hi jong le aza phachanin isi muna he amun la phat ki pe hwa hi yung zau thi so ke he ti chu hetsah na le tim na khan ne hintin Hitolhon chun program tigong ho highlight neo khat nonga rebeka kunin anangai thau hete Sagi hinna Ngailut Tibukimlou huhhingna kem 2022 amun Huhhingna village Tuibung Churachandpur Manipur Niho 16 to 20 November 2022 Program Tinsuding Pastor Segin Mang Hokip CFC Pastor Speakers Evangelist Tinkolam Reverend Zhang Sei Dongal Counselor Evangelist Hangnin Sei Hokip Camp Director Evangelist D Mangboy Theme Pagkai Jesu Tahsanin Chutile huhhinga na umding ahi ex bung songagup chang sontuyakat Worship Team Evangelist Daniel Pa Sei Boy and No Thingnu Evangelist Mangboy and No Thithim Nang zong hichi program ahi hung pangdingin Ngailut tain pakay minin ka hinti move Camp Committee Gospel Ministry for Disabilities India Amasan ka Ngailut naule ka zanaw sanam ka hinti move Ngailut Tibukimlou ho adingin huhhingna kem ka hinggo move Muntina Tahsa Tibukimlou ho zawsi hung zaw thaying ahi Hizi chun koi tabang insung mi hau bung mi azaw thaying le insung mi te hau bung lamkai hon Ngailut na le lhagao mangding khosa na zala ke ma azaw dingin ni hung thapi leo chun tia pakai mina ka hung tawo ahi Program lo hintay na dingin tawnan gel do chiu hite Jisu pathenin phat phai piu te kilhana che ministry in togon hung kinei jing adia kum sia huhhingna kem Tibukimlou hodinga hung ki gong chu tu kum 2022 azong program hung ki gong kinai in Ngailut na sang pena tip na le hetsah na kan neu hintin chele muntina Ngailut ta chele kinet pi ta ichi GMFDI Ministry in Maina in Gial ko hintosa jing chele in tau pi jing ho viewers ho zo si hichi kem lor hin thena dingin na hon jong pathi hinga tau na ai pan na thei chana hong pom dingin avelin tip na le hetsah na ka nevin ki boy mama pan tain pan na thei thia hong pang kem zapha athei kham khama tha zuma hong pang jang aumin ale chini bonai sel ka sel ni hanang alu hanang pi jong le etia chu pan na thei thei hong pang jang hi pan tain achingai chapin chi hi kem hi pathin jala lo thing ta achal ha ding hi ho zo si tawn jong kan ngai cha no hinte ti chu tip na hi chi ministry office a kuna kan neu he ka che pa na bon chawin pathin na bo taw han ka che pa we